berdoa semoga olahraga yang akan kita lakukan memberi manfaat, kekuatan, dan kesehatan lahir dan batin. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita hitung denyut nadi istirahat. Siap? Ya. Kalimat 6, jumlah denyut nadi 1 menit. Lima, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
saudara.